Okay, hi guys. Saya Gary daripada GCI Motor. Hari ini kita ada sebuah Honda Govin F6B Bagger yang baru masuk kedai. Tahun 2013, register 2014. Kita ada free 1 year warranty. Percuma setahun warranty. Harga jualan RM85,000. cc 1832cc. Okay, 6 silinder guys. So motor memang datang dengan warna biru. Alright, so design pun sangat cantik lah. Dia punya biru ni pun sangat lawa. So nampak modern lah. Alright, tahun register 2014, harga jualan 85, minimum deposit 100, bulanan 1,400 lebih selama 7 tahun guys. Alright, so ada warranty setahun lah macam tadi kita sebut. Jom kita tengok apa yang datang dengan motor. First, korang boleh nampak side mirror macam kereta lah. Alright, ada spotlight 1, spotlight 2 set, spotlight 3 set. Ini siap ada lampu bawah, sini pun spotlight juga. Alright. So lampu memang standard, lampu windshield dah tukar yang tinggi. Windshield dah tukar yang tinggi. Lepas tu tayar depan belakang kita akan tukar tayar lain ya, yang used, yang ada bunga punya. Okey. So tayar kita akan tukar lain. Kemudian kita tengok dia punya condition fork semua lawa lagi lah. Double disc, Nissin punya kaliper. Okey, 6 silinder, horsepower 116. Okey, tangki dia 25 liter, memang boleh jalan jauh guys. Seat height 745 saja sebab Bagger dia tak tinggi sangat. Memang sesuai lah. Okey, macam kereta lagi. Macam kereta dia punya besar dia. 2 exhaust. Okey, memang cun lagi guys. Ada double stand lagi. Okey, kita tengok pada sebelah sini. Okey, ini untuk double seater. Double seater, switch, kick switch, spotlight punya button, starter. Okey, ada drip heater. Okey, so ada radio. Okey, mileage 69,000, ada radio. So tengok dia punya meter, indicator. Kemudian sini ada volume, ada setting. Ini untuk dia punya headset punya connector lah. Okey, last kita check sound. Okey, engine smooth lagi guys. Okay guys, kalau minat Govin F6B Bagger, Roger kita. Tahun 2013, register 14, harga jualan 85, warranty setahun guys. Minimum deposit 100, bulanan 1,400 lebih selama 7 tahun. See you guys, bye.